Apa? Oh. Sunat. Udah. Bapak durung duwe duit. Aja kira jaluk sunat. Apa? Kawin. Udah. Pecacrongo. Sunat bedurung jaluk kawin. Rainiran dragtang. Orang ladeni. Apa? Nandangnya pengen sunat. Digendong kok gesek-gesek keripak koplok. Wah, bocah edan. Wah, gesek-gesek ndak wedus strongo. Nandangnya pengen sunat. Iya. Bapaknya durung duwe duitku. Pak ora jadi nyolong los. Waduh. Wah, bocah telangtang. Bangor tuh. Wong tua kok nyolong. Udah dikabugin langsip koplok. Mong Baka mau nyolong. Ngemis mana? Uduk. Ngemis yang ngendi? Neng kanan dermaga. Oh, disamper nih mobil pisan. Oh, beli pengen temen. Baka mau ngemis mau nyolong. Mana sayang bara koplok. Waduh. Pakai sayang bara. Kayak lagi sore. Meraih ini pada bundas. Paling ladeni Rainira. Ojo. Ladeni temen. Pak! Apa? Oh, bucokku. Rainira koplok temen sih pak. Waduh. Bucokku ini wong tahu kursa koplok ra goblok. Harus sira nyewet benang apa sih? Nanangku pengen sunat. Wis gede. Wis dawa. Apane? Tabuk ini sih macam-macam. Cerongo. Tadi senangan nyerotok. Iya. Ya wis bakal pengen nyerotok sakian sunate. Kok bapaknya luruk kirik sing untunake. Apa? Bilang apa kamu? Cowok kudu ngelamun anakannya bapak kantoran. Iya. Ngomong apa? Koplok kuno. Ada wong wis tuwa mau beli krungu koplok. Arep gua apa kiriku? Ampun dicokot nang kiri kok ketunggul petite. Aja dicokot nang kiri, Pak. Apa sih? Tone nguyuhe lala. Lara. Kayak siapa? Kasih nabudrang. Baka hangut, merem-merem. Bangor ini rakirek. Mung pangapu kena penyakit bies. Waduh, iya penyakit bies. Buntuk. Reni lah cangkongnya buntuk. Iya udah ini lah tabok Reni. Tadi mau cokot kiri ko. Mang! Udah kenceng betul bocah. Ya wis bakal mau dicokot kiri. Oh bapaknya luruk kepiting sing capite gede-gede. Enak punya apa kanggo digodok? Beli. Anggo dimasak. Beli. Anggo apa, Pak? Dicapit nani kepiting kok gak tunggal. Udah ngeter. Bapak Edan. Apa sih? Aja dicabit nang kepiting, Pak. Apa sih? Tune tugel kabeh koplok. Udah. Tunggal kafe. Tune labinya nang kehilangan. Waduh, bocah pinter temen ngomong. Dadi mong. Ya wis bakal mong dicapit kepiting, nanang srawale diplodrok kena, srawale diucali, diwudani, tone ditempeli sega petite. Tone mlayuan jabak karang, baka anak ayam jago dipareki, ditotol ning jago tugel petite kok gak. Hei. Aja ditotong jago. Bocah ngomong anggap-anggapan. Pegel, Pak.
lagi sore nentas manjat pinang. Manjat pinang tabok raine mah. Abjatamu nggak diketong jago. Apa sih? Blesak pating seratil. Waduh, kayak weru-weru. Waduh, Lagi kapan? lagi sore. Siapa sih? Kah, sing nabu gampang kah? Wah, kaki dastam. Wong kene iku. Aja bangor nang. Beli wong iya aja. Nanang kupan lagi dodok. Barang wong kuno kumarekin nanang. Sange mo ora kato nanang ning arepku. Mareki kunculuk. Barang wis parekku Pak Klampe. Beli sak pating blenggol. Crongo delagdag. Dudu gak kenang ditotol ayam kananang. Kenapa ya Pak? Anak tasbih. Asale wong delagdag. Wow, dari bandar togel ditandak polisi. Barang di penjara balik-balik pating brenggol. Iya, dadi mong senangi totol ayamku. Ya wis. Bakal mong ditotol ayam nanange sing nurut. Papane kiye mah durung duwe duit. Ah,